الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihidurukum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawi Kromo, Palembang. Hari ini Senin 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan 8 Safar 1446 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Adapun sholat tugas pada hari ini adzan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ahmad Fitriyadi SPDI dan imam dipimpin oleh Al-Ustadz Muhammad Farhan Sulhani Al-Hafidh. Dilanjutkan cawisan pada sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ubaidillah Luwai Idem Siki MSI dengan pembahasan kitab tafsir Al-Ahkam. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami mohon para jemaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawi Kromo, Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qablahu sallallahu ja'alna min ibadihi salihin. صووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. نعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا.
بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا الله أكبر ما شاء سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما
أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي يا رب يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم الحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا وافي الله يا كريم وأنت الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وذريتنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. إلى حضرة المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. آمين يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin masyayikhina fid din ولكل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغربها ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وعلمائنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا المصنفين خصوصا مصنف هذا الكتاب الشيخ محمد علي الصابوني وأصوله وفرعه شاور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi Allahumma wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang selalu kita muliakan para alim, para ulama, para ustadz, guru-guru kita, mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, para jamaah yang kami muliakan dan insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, semua amaliyah yang kita lakukan adalah berkat pertolongan Allah, berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada nikmat yang paling besar kecuali nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tetap dalam keadaan iman dan Islam, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan nikmat tersebut selalu Allah jaga untuk kita semua hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam marilah selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada hal yang sangat kita harapkan kecuali kelak kita benar-benar di akhirat diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita hadir dalam majelis ilmu, majelis zikir. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita berusaha untuk mempertahankannya dengan selalu istiqamah hadir di dalam majelis ilmu, majelis zikir. Majelis ilmu adalah salah satu hal yang kita butuhkan
di dalam memperbaiki kondisi batin kita. Kalau kondisi zahir itu datangnya ke dokter, dan dokter urusan zahir ini lebih mudah nyarinya. Penyakit urusan zahir ini lebih mudah urusannya, ya. Dan lebih mudah kita ketahui, dideteksinya lebih mudah, dan nyari dokternya pun beramburan. Urusan zahir, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki lengkap. Mau sakit apa baik urusan zahir ini ada dokternya. Mulai dokter yang penyakit luar, penyakit dalam. Nah itu. Nah tetapi kalau urusan batin, urusan rohani, ini yang agak susah. Deteksi penyakitnya susah, nyari dokternya pun susah. Nah salah satu yang dikatakan oleh ulama yaitu datanglah ke majelis ta'lim, majelis zikir, majelis ilmu. Itulah obatnya penyakit batin. Obatnya penyakit batin. Ya, dikatakan di dalam Al-Qur'an, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Berarti kalau kita berzikir, termasuk ilmu itu zikir. Ilmu itu bagian dari zikir, mengingatkan kita kepada Allah. Maka insya Allah ketika orang yang istiqamah hadir dalam majelis ta'lim, majelis ilmu, hadir di dalam majelis zikir, maka itu obat hati kita. Hati akan tenang. Karena kalau penyakit hati itu susah deteksinya. Contoh sedikit, salah satu penyakit hati yang kadang selalu hadir dalam hati kita yaitu sombong. Sombong, takabur, bangga diri, lebih dari wong lain, ngerasa lebih dari wong lain. Nah, ketika penyakit sombong diderita dalam hati seseorang, ini kadang orang yang jelas-jelas punya sifat itu kadang tidak ngaku. Kadang tidak ngaku. Ai uji siapa aku ni sombong, biasa bae. Ya. Kadang enggak ngaku. Nah itu. Nah kalau sudah ngerasa tidak punya rasa, dia punya sakit di dalam batinnya, hatinya, ya mak mano nak ngobatinya. Nah, makanya penting sekali kita datang di majelis ilmu, penting sekali kita datang di majelis zikir. Karena apa? Karena dengan kita hadir akan diingatkan dengan kondisi hati kita, dengan kondisi batin kita. Mungkin juga akan diingatkan dengan penyakit hati kita, yang kadang kalau kita hadir di majelis ilmu itu kesindir, Pak. Kesindir. Ya. Ada misalnya ustadz atau kiai yang ngasih wejangan, ngasih cawisan, tahu-tahu tersinggung gitu. Nah, tersinggung itu bagus. Tersinggung itu bagus ketika diingatkan di dalam majelis zikir, majelis ilmu. Ya, pertama memang ngerasa sakit karena tersinggung, tapi selanjutnya terus hadir, insya Allah akan diperbaiki dari kondisi batinnya, hatinya akan selalu dia perbaiki. Karena dikatakan oleh ulama, yang namanya obat itu pahit, yang namanya obat itu terkadang sakit reaksinya. Begitu juga obat hati. Obat hati itu terkadang kita tersindir, tersinggung, ngerasa sakit hati gitu.
Terkadang karena apa? Tandanya itu obat. Tandanya ada obat yang masuk di dalam hati kita, di dalam batin kita. Nah, ketika kita merasa seperti itu, teruskan lagi obat itu, teruskan lagi obat itu. Jangan sampai tambah dijauhin. Kadang orang datang ke majelis ilmu, majelis zikir, ada ustadz yang ceramah, ada ustadz yang ngaji misalnya, merasa tersinggung dia, aku tersinggung ini, tidak enak hati aku, tidak usah lagi Nah, ini berarti akan menjauh dari obatnya, ya, berarti tidak galak diobatin. Nah, itu makanya tujuan kita cari obat juga. Ketika hadir di majelis ilmu, majelis zikir itu kita cari obat. Obat apa? Obat untuk batin kita, obat untuk hati kita. Karena urusan hati, urusan batin inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Urusan zahir selesai ketika kita mati. Hancur, bergabung dengan tanah. Ketika orang sudah dikubur, jasadnya selesai. Ya, jasadnya selesai. Jadi santapan ulat-ulat, binatang-binatang di tanah. Tetapi hati manusia, batin manusia, itulah yang dinamakan ruhaniyah manusia. Maka dia akan terus bertahan sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mempertanggungjawabkan segala amalnya ketika di dunia. Makanya namanya roh itu tidak akan mati. Ya, yang hancur itu jasad. Kematian adalah pisahnya roh dari jasad. Bukan roh itu mati, tidak. Roh hanya berpisah dari jasadnya, berpindah ke alam kubur, kemudian ke alam akhirat. Nah, itu ya, yang hancur hanya jasad manusia. Makanya roh ini yang penting. Roh ini yang lebih penting, harus juga kita perhatikan. Nah, itu ya, kalau wong sekarang ini banyak mempercantik zahir tapi kurang mempercantik batin. Bahkan dengan biaya berapapun dikeluarkannya untuk mempercantik badannya, mempercantik wajahnya, tetapi lupa dengan mempercantik hatinya, mempercantik batinnya. Padahal yang nanti menghadap kepada Allah adalah hati dan batin manusia. Itulah yang dinamakan dengan ruh. Itulah yang dinamakan dengan ruh. Santapannya ruh yaitu adalah tadi ilmu, santapannya itu zikir, santapannya itu tilawatil Quran, baca Quran, santapannya ya dengan ibadah, mendekat kepada Allah. Ini adalah santapan atau makanannya ruh. Itu mudah-mudahan dengan kita selalu hadir di majelis ilmu, majelis zikir, senantiasa bisa selalu mengisi kekosongan dari hati kita, ya, mengobati segala penyakit-penyakit dalam hati kita, sehingga ketika nanti kita meninggal dunia menghadap kepada Allah dalam hati yang bersih, ya, dalam hati yang selamat, atau yang diistilahkan dengan qalbun salim, hati yang selamat. Itu. Para jamaah rahimakumullah, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan di dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam, yaitu pada kesempatan malam hari ini kami akan menyampaikan yaitu ayat yang berkaitan dengan hukum sholat Jumat. Sholat Jumat. Di dalam Al-Quran kewajiban sholat Jumat itu dijelaskan di dalam surah Al-Jum'at.
Ini mungkin surah yang sering dibaca kalau imamnya sholat Jumat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati, ketika dikumandangkannya azan untuk sholat. Dia itu dikumandangkannya azan untuk sholat mi yaumil jum'ati, pada hari Jumat. Nah, ketika sudah azan hari Jumat itu, fas'au ila dzikrillah, fas'au maka berjalanlah kalian, melangkahkan kaki, ila dzikrillah, untuk mengingat Allah. Dzikrillah yang diartikan sebagai salat. Ya. Ya. Salat itu adalah mengingat Allah, ya. Wa darul bai'a, dan tinggalkanlah jual beli. Makanya ulama berpendapat ketika azan sudah dikumandangkan, azan sholat Jumat, ya, azan sholat Jumat, maka dilarang melakukan transaksi jual beli. Istilahnya hentikan. Ada yang mengatakan jual belinya haram. Ya, kalau sudah sholat, kalau sudah azan Jumat, jual belinya haram. Karena apa? Karena ada perintah wadharul bai', tinggalkan jual beli. Makanya kalau nak Jumatan tutup toko. Tokonya ditutup. Mungkin ya jam-jam 11 atau setengah 12 saat mulai tutup toko. Itu karena apa? Karena ya untuk menunaikan perintah Allah, yaitu sholat Jumat, ya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang seperti itu adalah lebih baik bagi kalian, agar kalian apabila kalian menjadi orang-orang yang berilmu. Nah, ayat inilah yang dijadikan landasan sholat Jumat itu wajib. Sholat Jumat itu wajib, fardhu ain untuk laki-laki. Jadi yang wajib sholat Jumat itu laki-laki, kemudian sudah balik, kemudian orang yang mukimin, orang yang bermukim, kemudian orang yang sehat. Nah, ini wajib. Kalau dia sudah balik, laki-laki, bermukim dan sehat, wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Berarti kalau dia bukan laki-laki, perempuan tidak wajib. Perempuan tidak wajib. Kemudian kalau belum balik, anak-anak tidak wajib. Kemudian kalau dia bukan mukim, mukim ini maksudnya yang bertempat tinggal di daerah itu, berarti lawannya musafir. Kalau dia musafir tidak wajib. Tapi batasannya musafirnya itu musafir yang fi masafatil qasri, yang mencapai jarak, boleh rukhsah, boleh dapat keringanan sholat jamak qasar itu. Berarti perjalanannya perjalanan jauh, baru tidak wajib sholat Jumat. Dikatakan lagi oleh ulama, ya ahli fikih mengatakan yang tidak wajib musafir itu kalau dia berangkatnya sebelum subuh. Kalau sudah subuh baru berangkat, tetap hukumnya di jalan kaki wajib ke masjid. Di perjalanan wajib mampir masjid untuk sholat Jumat, karena berangkatnya habis subuh. Nah, kalau berangkatnya malam, biasanya malam Jumat berangkat, siangnya Jumat dia tidak sholat Jumat karena masih musafir, maka ya nggak apa-apa, karena tidak wajib.
Nah, yang terakhir kemudian sehat. Nah, kalau orang sakit tidak wajib sholat Jumat itu. Nah, kemudian ada lagi kategori mustautin. Dalam pembahasan sholat Jumat itu ada kategori mustautin. Mustautin itu apa? Mustautin itu orang yang memang domisilinya di situ. Ada mukim, ada mustautin. Mukim itu orang yang tinggal di situ, tapi belum tentu domisilinya di situ. Tapi kalau yang mustautin, dalam istilah bahasan sholat Jumat ada mustautin, itu orang yang memang tinggal di situ dan KTP-nya, domisilinya di situ. Nah, kalau sudah KTP-nya di situ, ini yang sangat wajib sekali. Sehingga dalam mazhab Syafi'i itu syarat sholat Jumat itu 40 kan. Syarat minimal bisa melaksanakan sholat Jumat itu 40 orang. Nah, 40 ini bukan hanya mukim, tetapi syaratnya harus yang mustautin, yaitu yang memang domisili di situ, KTP-nya di situ. Nah, harus 40 minimal. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Sehingga kalau daerah itu, misalnya ada kasus daerah yang mustautinnya, yang domisilinya di situ 40 wong pas 40 wong. Tahu-tahu ada yang bepergian, ini bepergiannya tidak boleh, karena akan mengurangi dari jumlah 40. Bepergiannya tidak boleh, karena akan mengurangi jumlah dari 40 itu. Nah, makanya kalau mau bepergian dianjurkan orang-orang yang mustautin domisili di situ, dianjurkan kalau nak pergi itu habis sholat Jumat. Nah, itu habis sholat Jumat. Karena kalau pergi bisa mengurangi dari jumlah 40, menjadikan sholat Jumatnya nanti tidak sah. Nah, ini bisa ya ibadahnya bisa kurang galau kaget itu. Tetapi ya kondisi yang seperti itu jarang terjadi, Pak. Ya, karena apa? Karena rata-rata daerah wilayah masjid itu biasanya masyarakatnya sudah mencapai lebih dari 40. Lebih dari 40. Biasanya jamaah sholat Jumat masjid itu biasanya lah penuh biasanya. Kalau penuh itulah nyampai 100 biasanya. Nah, itu. Jadi kalaupun pergi satu orang tidak akan mengurangi dari jumlah 40 itu. Ini menurut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Nah, ini kewajiban tentang sholat Jumat. Nah, kembali kepada ayat. Jadi ketika sudah dikumandangkan azan, maka segeralah untuk menunaikan sholat Jumat dan meninggalkan segala transaksi jual beli. Nah, itu. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dan ketika sudah diselesaikan sholat Jumat, fantashiru fil ardi, maka menyebarlah kalian di dalam muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, dan carilah anugerah-anugerah Allah atau rizki-rizki Allah. Jadi baru setelah Jumat menyebar, balik lagi ke tokonya, balik lagi ke kantornya, balik lagi ke tempat kerjanya masing-masing, ya, untuk mencari rizki dari Allah. Nah, inilah perintah juga di dalam ayat ini, kalau memang ibadah itu dinomor satukan, ibadah kewajiban kepada Allah itu dinomor satukan, baru kemudian ya ngurusin urusan dunia, urusan pekerjaan. Jadi urusan akhirat dulu, yaitu perbaiki hubungan kita kepada Allah, ya, dengan tadi melaksanakan sholat Jumat, baru kemudian urusan dunia kita, kewajiban kita kepada
keluarga, cari nafkah, cari rizki. Nah itu insya Allah ketika selesai baik urusannya dengan Allah, maka urusan dunianya pun akan diperbaiki oleh Allah. Nah itu. Nah, kadang orang ini kan dulu ke urusan dunianya, urusan akhirat, urusan dengan Allah kakek nomor sekian. Nah kalau sudah seperti itu ya Allah juga akan cuek itu tidak ngurusin urusan dunianya. Karena apa? Karena dia tidak ngurusin urusan kepadaku, kata Allah. Nah, tuh. Makanya setelah faida qudiyatis salat, ketika sudah dilaksanakan salat Jumat, maka berterbaranlah kalian, menyebarlah kalian di muka bumi ini, carilah rizki-rizki Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingatlah kepada Allah terus agar kalian menjadi orang yang bahagia, orang yang sukses. Jadi maksudnya ketika di dalam mencari rizki, bekerja, dimanapun kita bekerja, maka jangan lupa wadhkurullaha katsiran. Ingatlah kepada Allah terus dengan cara zikir, berzikir. Maka zikir itu ada yang mengatakan tidak dibatasi waktunya, kapanpun bisa kita berzikir. Jadi berzikir itu bukan hanya pada sholat, tetapi ketika dalam setiap hal kita bisa berzikir. Karena zikir itu ada dua, ada zikir jahri, ada khafi, zikir yang keras dengan mulut, ada yang khafi, yaitu zikir yang pelan dengan hati. Dalam kondisi bagaimanapun hati kita bisa terus berzikir. Sambil kita mungkin di toko, sambil kita bekerja, hati kita bisa berzikir. Nah itu. Dan ada ulama juga mengartikan zikir ini dalam setiap hal, maksudnya ingat kepada Allah. Ketika dalam kondisi kita bekerja, dalam kondisi kita misalnya berdagang di pasar, maka kita juga harus ingat kepada Allah. Jadi ingat kepada Allah itu bukan cuma di masjid, tapi di pasar juga kita ingat kepada Allah. Nah, ketika dalam kondisi ingat kepada Allah, maka pasti orang itu akan takut berbuat dosa kepada Allah. Ketika dia berdagang, maka dia akan berpikir jangan sampai dagangannya ini dengan cara-cara yang haram, karena dia ingat sama Allah. Jangan sampai gegek ngurangin timbangan. Kenapa? Karena dia ingat kepada Allah. Kalau sudah ingat kepada Allah, berarti akan punya rasa takut untuk berbuat dosa, bermaksiat, berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Karena apa? Karena dia ingat kepada Allah. Nah inilah pentingnya wadhkurullaha katsiran. Berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah selalu. Katsiran itu banyak. Banyak itu berarti tidak ada batasan waktu. Ketika di kantor, ketika jadi pejabat misalnya, ketika dia ingat kepada Allah, takut, dia pasti takut, Pak. Kalau sudah ingat kepada Allah, insya Allah punya rasa takut. Takut apa? Takut berbuat hal-hal yang dilarang, takut korupsi, takut nyalain aturan, takut menggunakan kekuasaan untuk merugikan orang, merugikan negara, merugikan rakyat. Takut. Kalau dalam kondisi apapun dia selalu ingat kepada Allah. Kalau orang seperti itu dikatakan Allah la'allakum tuflihun, maka inilah orang-orang yang nanti bahagia, tuflihun, mencapai kebahagiaan, mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Nah ini maksud dari ayat
wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kemudian dilanjutkan juga ada ayat wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Nah, ini asbabun nuzulnya ayat ini turun, yaitu ketika dulu sholat Jumat. Jadi Nabi itu sholat Jumat, sudah kumpul sahabat sholat Jumat, tahu-tahu ada rombongan orang yang bawa dagangan pakai unta, Pak. Memang tradisi ketika itu, ketika ada orang dari negeri yang lain datang ke Madinah bawa dagangan, orang-orang itu pada datang untuk menghampiri onta-onta yang bawa dagangan itu. Karena apa? Karena ingin membeli barang dagangannya, milih barang dagangannya, mungkin ada yang baru dan lain sebagainya. Nah, ketika Nabi mau sholat Jumat, datanglah rombongan onta-onta itu, pedagang-pedagang itu yang dibawa oleh onta itu barang dagangannya. Langsung jamaah sholat Jumat bubar menghampiri pedagang-pedagang tadi, ya, menghampiri onta-onta tadi. Nah, itu yang tersisa hanya 12 orang yang sholat Jumat bersama Nabi, 12 sahabat, termasuk sahabat-sahabat yang istimewa Abu Bakar, Utsman. Ya, Utsman itu masih bertahan. Sahabat-sahabat yang lain lari karena datangnya rombongan onta tadi. Nah, itu. Maka turunlah ayat ini. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin, dan ketika mereka melihat dagangan-dagangan orang dan melihat hal-hal yang tidak ada manfaatnya, mereka bubar Jumatannya, infaddu ilaiha, bubar Jumatan menghampiri dagangan-dagangan itu, wa tarakuka qa'ima, dan meninggalkan engkau ya Nabi Rasul dalam kondisi Rasul sedang khutbah Jumat. Qa'iman itu berdiri, yaitu lagi khutbah Jumat. Maka turunlah ayat ini. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah sesuatu yang ada di sisi Allah, yaitu berupa pahala ketika orang melaksanakan sholat Jumat, itu semua adalah jauh lebih baik daripada harta-harta dagangan mereka. Nah, ini turun. Kalau sholat Jumat itu jauh lebih utama, lebih baik daripada hanya ngurusin transaksi jual beli, daripada berdagang dan lain sebagainya, daripada harta-harta dunia. Wallahu khairur raziqin, dan ingatlah Allah adalah sebaik-baik zat atau ya penguasa yang akan selalu memberi rezekinya. Jadi yang mendatangkan rezeki itu adalah Allah, ya. Makanya ya kuncinya adalah ya utamakanlah urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki urusan kita kepada Allah, insya Allah urusan kita, ya urusan apapun, urusan dunia kita, urusan pekerjaan kita, insya Allah juga akan diperbaiki oleh Allah. Nah, itu. Jadi intinya ya ketika dikumandangkan azan sholat Jumat, ya maka segeralah datang ke masjid, laksanakan perintah Allah dan tinggalkan urusan-urusan dunia kita, termasuk urusan dagangan, pekerjaan dan lain sebagainya. Karena yang kita utamakan adalah sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا كريم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما اللهم بارك لنا في علمنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في عمرنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في كل ما أعطيتنا إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة
حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihdurukum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaywi Kromo, Palembang. Hari ini Senin 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan 8 Safar 1446 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini adzan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ahmad Fitriadi SPDI dan imam dipimpin oleh Ustadz Muhammad Farhan Sulhani Al-Hawid. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami mohon kepada para jemaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaywi Kromo, Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. صفوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا.
ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن وكان الشيطان للإنسان خذولا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا الله أكبر سمع الله لمن حمده ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر يا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا
اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حين ربنا تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم بحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء وضيق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. آمين يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. نوم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. صلى الله